ole clear tu te chi bai le ve kule boin hi april ni som pakua kumsan hi somni panga inrin ni ania tunruma hian boin lama liang hieng thleng sang sang te le chiat na thleng te kan tarang le donanga boina rengo thian liang hieng hi ram sang sanga hriat tura tam hlea report kim changin kan tarang don ani ole tuna liang hieng kan tarlan masak ber tur hi Afghanistan a liang hieng chungchang hi ania liang hieng hian India ram Delhi ko pui Jammu and Kashmir le Pakistan ram te asoi tel nge ani liang hieng magnitude 5.8 ana chuan Afghanistan he boin inrin ni chun dar som pani le min som pasari khan asoi ti National Center for Seismology chuan an puang ani he liang hieng hian India ram marlam chu asoi tela chungsinga chuan Delhi ko pui le Jammu and Kashmir po atel ani he liang hieng chungchanga hian liam tu remo chiat na thleng tundin huna report ala umri lova amero chu nakina chingzokin thil thlen dan chu report om the nge be se ani Pakistan point soita kan khan boin chomhman lama liang hieng hi an tur vele boka liang hieng 5.9 magnitude na chuan chomma dar som pakhat le min somli pasari khan Pakistan ram chu asoi ti National Seismic Monitoring Center chuan antarlang ani epicenter chu Afghanistan Tajikistan border niin le changa kilometer somko palia thuka liang hieng hi ain siam ani liang hieng hian Pakistan chunga khopui sang sang entirnan Islamabad Lahore Rawalpindi Peshawar le Khyber Pakhtunkhwa a mun sang sang te chu asoi tela entirnan Dir Bajor Malakan Nowshera le Dir Bala te asoya Sabkhadar le Moman te asoi tel ani liang hieng awang hian Pakistan ram chunga cheng mi puitam tak te chu an chi aina samman hle ani amero chu soita kan khan liang hieng awang hian tundin muna chiat na thleng hriat tur report ala umri lo ani Pakistan a hian liang hieng hriat tur hi hatam chhota hle maya karliam ta inrin ni po khan liang hieng 5.5 magnitude na chuan Pakistan khopui le mun sang sang te chu alo soi to ti report chuan atar lang ani Pakistan rama hian liang hieng hi athleng jing hlea kumsang hi panga po khan liang hieng rap thlak tak alo thleng to a mi sing sari sangli la yin nun na han lo chan to ani voin lama tho khan jing dar sari le mi somthum pariat khan Assam Nagaon po liang hieng hian asoi vele boka amairo chu he liang hieng hi anavak lova 2.9 magnitude chawana ani liang hieng hi le changa kilometer soma thuka NCMT National Center for Seismology in antarlang ani boin lama liang hieng thleng sang sang baka khan India ram New Delhi khopuya chuan chiatna rap thlak tak athleng le boka tukin jing dar ni le min somthum pakwa khan Delhi khopuya building chongsang tak mai chu achim pal hlo maya he building chima hian nuna chan an omnual ani ole hemi chungchang hi chiangle zolin kan tarlang don ani tukin jing dar ni le min somthum pakwa khan Delhi a Mustafabad building chu achima tundin muna mithi hi som pakhat anom toa liam tur hi som pakhat anom to thu CM Rekha Gupta chuan atarlang ani he building hi kumsom nia upa ani toa chongli la sang ni in Dayalpur huam chunga ania hetiang hian van doina rap thlak tak athleng ani National Disaster Response Force Fire Service Delhi Police le volunteer engmoza chuan chan chuan na an thok nga la darka som pani chungte me umai chan chuan na hi Mustafabad huam chunga hian an thok ani em van doina rap thlak tak thleng chungchanga hian Delhi CM Rekha Gupta chuan mithi chungte chu ator pui thu Twitter lama aser nge ani CCTV footage atanga alandan chuan he building chongli lai sang chim hi
zingdar ni le mini somthum pakua khan achimti tarlan ania heti hunlai hian he building a cheng chungko tam tak te chu an muthil lai ani Rajendra Atwal Divisional Fire Officer Delhi Fire Service in atarlan danin he chiat narap thlak tak thleng hi zingdar ni le mini somnga khan report an ton thu atarlang ani police te chuan heti hunlai hian mitam tak chu an muthil lai ni thuan soya he building a cheng tam tak te hian he building hi an lua niin tarlan ani bok hetia van doina rap thlak tak an to wang hian sarkar lampuin an ngai saka theng tokin man la zui ngal ani tunai deu van Delhi hian kongsang sangin van doina chiatna an tongna sa a mani deu loka po thipui rap thlak tak tho wangin Delhi khopui hian boina sang an to ka tona thlok chuk tur tam tak delay ani ya cancel ani boka mi pui jin ve wak ten boina lian tak an to pha ani ichuan in tuna nge po hian ruwa asuna sa ni in tarlan ania amai ro chu ruwa hi asuna sat awangin kholum zong eroin niam lama panthunga borok ero apangai view thung ni in tarlan ani hetia thipui le ruwa pui tho pialama hian liang hing hriat tur om deuh renga kan chenom ram Afghanistan le Pakistan a lirang hin chuan Delhi lampo hi asoi tel ve deuh nge China report sang apo kan tarlan to kha tuna nge po hian he building chim chana po hian mo pu tu nin alang tel tatlat maya lir antik lai po a ning ve deuh reng ani taxi a chuan building upato lampang tan phei chuan kongsang sangin boina han tok lo theilo ani ole khang te kha tun din muna Delhi a in chong chim chung chang report kan pek theri chu ania nakina ching zokin report dang te po tarlan tur anon update le don ani lernging chung chang report atam boka nimin pia April ni som pasari po khan chile rama lernging hriat tur alo omle to boka lernging magnitude 5.7 ana chuan chile marlam chu asoina view ni in tarlan ani German Research Center for Geosciences in he lernging chung chang hi report an tarlanga he lernging hi le changa kilometer za sumle ta thuka ein siam ni in tarlan ania mima sela van ni thla takin he lernging thenga wanga chiatna emo nunna chan report tur om lo hlau thung ani lernging chung chang hian news alu tam tial tiala nimin April ni som pariat kumsan ni som ni panga zetop ni po khan US tama po lernging hriat tur om leta a Texas a lernging lian tham vak lo 3.3 magnitude tana chuan menton bolok chu asoi vele ani Texas a hian darkar somni pali chungin lernging hriat tur hi om nual niin antar langa hewang hian helai hum chunga chengte po hi an GI view niin tarlan ani bok ole khangte kha lernging thleng chungchang report sang le inchim chungchang kan tarlan thei chu ania nakina chingzokin report dangte omni chuan kan tarlan chunzom le don ani ole khadi zong kha tunjung video wa kan tarlan thei chu ani ye